Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'u bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Faslun fi mutaallakat şurut ve furu'iha. Murdağı sabağımızda, aldığın sabağımızda. Oşul şart, namazın şartları, jana rükünlerini alğamız, en büyük sabaq. Oşul şartqa baylanıştуу bolğon dagı meseleler bar eкен. Namazın şartına baylanıştуу, jana oşul azırgı şartlarından çıkkan meseleler, mayda meseleler oşul jönündө bolat. Birinchi ele taharatul mekan. Oşo namaz okuy turgan jeribиz taza boluş kerek dedik. Oşol jaka baylanıştуу mesele eken. Tajuzu salatu ala libdin ve vajhuhul a'la tahirun vel asfalu najisun. Birinchi mesele şu namaz lib deb kiyizde aytılат negizi. Kiyizge oşoğon, qalın bolğon, yani aslidagi nerse üstüne onçu ta'sir berбеген, kiyizge oşoğon nerse eger kiyizde namaz okup жатқан bolsa, oşol kiyizdin üstünde namaz jaiz bolat. Ve vajhuhul a'la, kiyizdin üstü taza eken, aslı najas eken. Aslında najas deyip kalgan, üstünde siz namaz okusanız bolat eken, bir oşol sebep al katu bolğondugu üçün, qalın bolğondugu üçün anın aslından najasat üstünü ötpeyt. Biroq najasat ötüp ketken bolsan da bolbay kalat. Oşon aslidagi najasattın nımdуулugu sırtqa üstüne bergen bolsa bolbeyt. Biroq aslı najas bolğon, üstünde ta'sir berbese okusa bolat eken negizi. Bul eki qavattуу nerse bolup kalat eken. Bayağı najas nersenin üstüne jay namaz salıp namaz okuganыңыздай, oşonday bul maselede oşol maselege oşuş bolup kalat. وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. Jana oşonday oşol maselebizge okşogan masele. Taza kiyimdin üstünde okusanız bolat eken. Kiyim taza eken, biroq al kiyimdin içindegi içki qavatı. Biroq oşol ajray turgan, yani إذا كان غير مضرب إذا كان غير متصل. Jagышпаган bola turgan bolsa, biroq içine qoşup tigilgen bolsa, kiyimdin iç tarafı bolat, kiyimdin içi koyulat, iç koyulat kiyimdin içine. Oşol qoşa tigilgen bolsa kiyimge, anda bolbay kalat eken. Üstüge içine najas tigen bolsa, üstüde namaz okubayız. Biroq içi bar, biroq alıp koyulsa bolat. Hazırgıday zamoktor menen misal alıp koysa bolat, oşunda alıp koyula turgan bolsa, qoşa tigilbegen bolsa, bul eki qavattуу nersedey bolup kalat eken. Misal kurtkalar bolsa, çoң kurtkalar bolsa içi alınat, içini alıp koysa bolat, koyup koysa bolat. Oşonda kurtkanın üstü tarafını tıştap turup oksak bolat eken, eger içi jagı hazırgıday najas tiyip kalgan bolsa misal. Wa ala tarafin tahirin. Jana gilem bolsun, hazırgıday çoң palastar bolsa, eger oşonun taza tarafı bola turgan bolsa, namaz okusanız bolat eken. Wa in taharraka tarafun najisu bi harakatihi ala sahih dedi. Jana bir gilemdin bir burçuna najas tigen. Anın başka tarafına najasat tigen, başka bir burçunda namaz okusanız bolat eken. Eger oşol bir burçunu siz kıymıldatsanız bir tarafını, ikinci taraf kıymılday turgan bolsa dagı jaiz eken. Toşunda kişinerek gilem eken de, kişinerek gilemdin uçundan kıymıldatsanız, arka başı misal kıymıldap kalışı mümkün, hareketlenişi mümkün. Oşonday bolsa, yani hareketlenbese bir tarika ulal, jaiz. Çoğun gilemler bolsa, meçitlerde gidin. Anın bir burçun najas tigen bolsa, ikinci burçunda siz namaz okusanız jaiz bolat eken. Hem kişinekey gilemler bolsa, ve in taharraka tarafun najis bi harakatihi dedi. Bul oşol kıymıldasa da jaiz bolat eken negizi. Biroq bolgonu oşol jaka najasat tigen jagында köp jakın bolbostuk kerek eken. Najasat tigen köp jakın bola turgan bolsa, makruh bolup kalat negizi. Wa in walau tanajjasa ahadu tarafay imamatihi. Hem seldesinin bir tarafı najas bolup kalıp turam. 5 metrlik sellek oroğon bolsa, oşonun bir tarafı najas eken. Oşonda çeçip, biroq hem jalangbaş okubayın dep, misal kalganını orap tur, bir 3-4 metrini tıştap koyup tur jerini. Namaz okuganda al kıymıldabay eken. Tıştap koyun, najas bolgan tarafını tıştap koygan bolsa, al kıymıldabasa, fa'alqahu, anın najas bolgan tarafını tıştap koyuptu, wa abqa tahir ala ra'sihi dedi. Taza tarafından başına kaltırgan bolsa, ve lam yataharrakin najisu bi harakatihi, hareket kılganı menen najasat bolgan taraf hareketlenbese, ruku sajda kılganda hareketlenbey jetet, jazat salatuhu dedi.
namazı jaiz bolot eкен, себеби ал көтөрүп турган жок да, нажасатты өзү менен көтөрүп турган жок. Нажасат жерде жатат ал. Түшүнүктүү болот экен. Ва ин тахаррака ла тажуз. Эгер аракеттенип калса, бул аракеттенгенде намаз окуп жаткан адам. Ал тарабыда аракеттенсе, жайыз болбой калат экен негизи. Ва фақиду ма юзилу бихи наджасата юсалли ма'аха ва ла и'адата алейхи. Эми кийимиге нажасат тийген, эми ушул нажасатты кетирейин десе, нажасатты кетире турган нерсе таппай жатат. Анда кандай кылып намаз окуйт? Нажасатты кетире турган нерсе таппаган адам, яни фақиду ма юзилу бихи наджасата. Нажасат болгондо да ал-мани'a болгон. Yani namazdan tıyıuçu bolğan najasat, bay afu bolboğan najasat tiyen, uşunu ketirip salayın dese, joq eken. Ketirin su joq, je başka benzin joq, je başka bir suyuqtuq joq, al najasat ketireyin dese. Hem ne kılat? Yusalli ma'aha, uşun najasat kiyimi menen namaz okuyt, ve la i'adete aleyhi, al qayra namazın qaytarıp okup etken. Sebep uşul uçurdağı teklif, kudreti jetiş uşuğa bolup jatat. Kudreti uşul najasat kiyimi menen okuşqa kudreti jetip jatat, uşul namazı qayra okup etken. Wala ala faqidi ma yasturu awratahu walau hariran dedi. Jana avratını tosa turgan nerseni de tappay kaldı. Bu mesele hem jılаңaç kalgan adam. Jılаңaç kaldı. Şul avratını tosuş adamga farz bolot. Bir oşonday avratını tosa turgan adam, avratını jaba turgan kiyim joq bolup kalsa, walau hariran dedi. Jibek bolsa dagı. Ez jibek erkeklerge haram bolgon, biroq oşo namaz okuştuğu için jibekten başka joq bolup kalsa, oşonu kiyip dagı bolsa namaz okuş gerek eken. Sebebi bul jerde oşol avratты tosуу jibek kiygenge karaganda da күчтүүрөөк да, farziyatda. Oşonduktan jibek kiyip bolsa dagı namazda okuş gerek. Oşonduk av haşişen, je bolsam haşiş çöptөrdү tosup bolsa dagı çöptörдөн. Je bolsam tıynan, oşol jaka bir balçık bolsa, je lay bolsa, laylardı sürtüp bolsa dagı adamdын közü түшпөй турган kılıp namaz okuş gerek eken. Wa in wajadahu walau bil ibaha wa rubu'ahu tahirun la tasihhu salatuhu ariyan dedi. Jana oşondoy bir özü bayağı denesini, avratını tosup жатқан adam walau bil ibaha, azırgıday ibaha jolu menen kiyim tapsa deydi. Biri berip turup je bolsam bir arendaga bir ijaraga bir kiyim alıp жатқан boluşu mümkün. Bir oşol kiyimden da 4tön biri taza eken, kalgan najas eken. 4tön biri najas eken. Anda namazı dürüst bolbойт экен. Jılаңaç namaz okup jaiz emes eken. Oşol kiyimde najas bolgan kiyimdi kiyim okuş gerek eken, sebebi anın 4tön biri taza bolup turganlığı üçün. Wa khuyra in tahura aqallu min rubu'ihi. Eğer 4tön birinden de az bolup kalsa, anda ihtiyarlı eken namaz okup жатқан adam. 4tön birinden de az eken. Mesela anın 4tön birinden de azı taza kalgan najasat bolsa, anda da ihtiyarlı bolup, biroq oşol kiyimde namaz okugany abzel bolot eken. Sebebi bul jerde de avratını tosot da. Şonduktan ruku sajdan toluk kılat. Eğer jalаңaç namaz okuyayım, al kiyim menen okuyayım desen de oturup ima işara menen namaz okuydur. Wa salatuhu fi thawbin najisil kulli ahabbu min salatihi uryanan dedi. Şonduktan bardığı najas bolgan kiyimde namaz okuştuğu abzel eken, jakşırak eken jalаңaç namaz okugan karaganda. Jalаңaç namaz okugan karaganda azırgıday najas kiyim bolsa dagı, bardyk jeri najasat bolgon bolsa dagı, oşonu kiyip okugan abzel bolat eken. ولو وجد ما يستر بعض الأورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر. Endi avratı azırgıday kiyimi jok adam, avratının bir jerini tosa turgan kiyim taptı. Anda anı koldonu vacip bolat eken. Oşol kiyimdi koldonuş gerek, toskonunça tosuş gerek. Biroq toskonda da kubul menen duburdu tosat eken birinçele. Eki çoң avratul galiza dep koyulat. Avratul galizan şu tosat eken. Fa illam yastur illa ahadahuma, eger ökönün birösünü ekön da tospayt, bir gana ökönün birösünü tosat. Yani ökösüge da jetbese qiyla yasturud dubra. Qiyl dübürdü tosat deptir birinci. Wa qiyla al qubla, bir qilda joq aldı tarabını tosat deptir. Yani dübürdü tosat degende se ruku sajda kılganda bul avrat onda alacak avrat açılat, oşon dübürdü tosat deptir. Erkek kişinin avratı kindikten tizege çeyin bolat. Yani kindikten başlap tizzenin tizzede avratga kiret,
Тизенин астына чейин аврат болуп эсептенет негизи эркек кишине. Wa tazidu alayhi al-amatu, yani kündün avratı, kün ayaldını, kul ayaldın avratı, ошол эркектин авраты болот. Ошол кинниктен тизесине жанагы кошумча al-batna wa az-zuhra деп. Ага алды тарабы жана арты тарабы дагы кирет экен. Ошол моюндан баштап көкүрөгүдөн, ошол кинникке чейин дагы кошулат, жана арты тарабыдан тосулат экен. Азыркы мында айтканда футболка менен шорт кийгендей эле болуп калат. Футболка шорт кийсе, күндөр ошончалык кийсе, ошол авраты ушул экен. Бирок башы, колу, же болсо тизеден балтырлары аврат болбой калат экен, күн аялдын. Эркек кишиге ошол аврат жери, шорт, мисалы шорта кийген болсо, ошончалык тизе менен кинник тосуп турган болсо, ошончо жерин тосуш негизи ошол фарз болот, калган жерин тосуш ал мустахаб болот, ал сүннет болот. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. Yani hur ayaldın. Azır uçurdan bardık ayalдар hur. Ошол hur ayaldın denesi bardıq jeri avrat bolot eken, bir gana жүз менен эки колу avrat bolбойт экен. Түшүнүктүү? Жүзү жана эки колу avrat эмес экен. Ва qadamayha жана путу дагы avrat эмес экен. Ошол путу дегенден асты болот, үстү болот дегенде хилаф болгон экен. Жо асты мейли аврат эмес, бирок үстү аврат дегендер бар экен. Бирок негизге бул жерде анын асты дагы, үстү дагы негизи асахир риваятта аврат эмес негизи. Wa kashfu rub'u 'udwin min a'dha'il awrati yamna'u sihhata as-salati. Hazır biz avratты bildik. Erkek kişinin avratını bildik. Jana kün ayaldın avratını bildik. Jana ayal kişinin avratını bildik. Ama uşul avratın kança jeri açılsa namazdı tosup koyot. Uşul avratın az galize avrat bolsun. Galize avrat degende kubul menen dobur. Hafife avrat degende al jagıdan kalgandары. Uşul avratın müçölördün 4'tön birinin açılışı namazı tosup koyot eken. Namaz okuğanı bolbay kalat eken. Uşul avratının 4'tön biri açılsa, yani avrat müçölörüden bolgan bir müçönün 4'tön biri açılsa. Hem negiz anın çeşmelep aytılıp jatat bul jakta. وَلَوْ تَفَرَّقَ الْاِنْكِشَافُ عَلَى أَعْضَاءٍ مِنَ الْأَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبْعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا dedi. Eğer uşul avrattan bolgan şu müçölörden bir yer açılsa, müçölörden bir yerleri teşik bolup bir yer açılgan bolsa, uşul açılgan avrat açılgan yerlerdi çoğultup kele turgan bolsak, ve kana cumletu ma tafarraq yablugu rub'a asgharil a'dha'il munkaşife, açılgan müçölörden kiçine müçösünün 4'tön birine jetip kalsa, anda namazı tosotken, eğer ağa jetpey turgan bolsa 4'tön birine namazı tosbayt eken. Түшүнүктүү? Себеби ар бир мүчө өзүнчө бир эсептенет экен. Тиззе өзүнчө мүчө экен. Сан өзүнчө мүчө экен. Кубул өзүнчө мүчө экен. Дүбүр өзүнчө мүчө экен. Унсаяйын өзүнчө мүчө экен. Ошонун да 4'төн бiri ачылып кала турган болсо намаз тосот экен. Закар өзүнчө мүчө экен. Ошондуктан алардын 4'төн biri ачыла турган болсо, бул намазды тосуп калат экен. ومن عجز عن استقبال القبلة. Yani kıblaga bettenu. Kıblaga sebebi biz ayttık, namazda kıblaga karoo bu şart болады. Namazga kıblaga karab okşubuz gerek negizi. Bir gana bu namaz kıblaga bir kudretimiz jetpey kalganda keyin bizge ruhsat болады. ومن عجز عن استقبال القبلة. Kim kıblaga bettenүүдөн aciz bolup kalsa, kıblaga karoodon tosulup kala turgan bolsa, bir ooruu sebebidен. Bir oorup жатасыз, kıblaga karay alбай kaldыңыз. Je bolbosam bir çöküp ketiş korkunç bolup jata sizge kıblaga karasanız. Aw aciz anin nuzul an dabbatihi. Je bolbosam oşol siz minip ketip жаткан atыңыздан, je машинаңыздан, je bolsam başka dagы bir siz ketip жаткан nerseňizden түшүү sizge kıyın bolup kala turgan bolsa, kıblaga karay alбай kalsanız, aw khafa aduwan, je düşmandan korkup turgan bolsanız, je bir jırtkычтан korkup turasыз. Oşol jaka karap okup jatasыз. Bir kıbla bu jakta. Oşol düşman tarapka karap, oşol kelip kalbasında bir oşol korkunç bolup jatat. Uşunday kılıp okusanız, anda faqibilatuhu cihatu qudratihi.
сиздин кудретиңиз жеткен тарап кыбла болот экен. Ошол жака карап окусаңыз, же душман тарапка карап окуп жаткан болсоңуз, же машинаңыз кеткен тарапка карап сиз окуп жаткан болсоңуз, ушул кыблаңыз болот экен. Wa man ishtabat alayhi al-qiblatu wa lam yakun 'indahu mukhbirun taharra. Эми бир адамга кыбла белгисиз болуп калды. Бир жерге барганда намаз окуйм деп жатат, кыбланы таппай калды. Кыбланы сурайын десе, ага кыбланы айта турган адам дагы жок болуп калды. Жана бир михраб дагы жок экен. Бир белги жок экен да, кыбла ушул жакта экен деп, бир жерге намазканага кирсе, мисал, намазканада кыбла турган болса, кыбла ушул жак экен. Же болбосо азыр кыбла тарапка бир сүрөттөр делип, бир кыбланы билдире турган бир нерсе койгон болсо, андан билип алышыбыз мүмкүн. Эми киргениңизде михраб дагы жок болсо, эчтеке жок, намазкана турган болсо, анда тахарра, яни ижтихада деген. Сиз аракет кылып, болгон билимиңизди ошол жерде жумшап, сиз кыбланы табууга аракет кылат экенсиз. Эми азыр учурда мисал телефондор бар, же сааттар болушу мүмкүн кыбланы көрсөткөн, ошолар менен билип алса дагы болот. Эгер андай болбой калса, азыргыдай сиз ойлонуп, ал жакты карап, бул жакты карап, же чөлдө болуп кала турган болсо, эгер күн менен, жылдыздар менен кечкурун болуп калса, билүү керек болсо, ошолордун карап кыбланы табышка аракет кылат экен, ижтихад кылат экен. Wala i'adata alayhi law akhta'a дейт. Жана бул жерде азыргыдай ушундай аракет кылып кыбланы таап, кыбла ушул жакта экен деп, бир жакты ижтихад кылып намаз окугандан кийин ката кылгандыгы билинип калды. Намазы бүткөндөн кийин, мен кыбла могу жакка карап окупмун, бирок кыбла могу жакта экен. Анда эмне болот десе, кайтарып окубайт экенбиз. Кайтарып намазыбызды окубайбыз ушул менен. Wa in alima bi khataihi fi salatihi istadara wa bana дейт. Эгер намаздын ичинде билип калган болсо, адашкандыгын, кыбланы табууда адашыптыр десе, ошол адашкан азыр туура тапкан тарабына бурулуп алат экен. Ошол жакка карайт экен. Могу жакка карап окуп жаткан болсо, кыбла могу жакта болсо, ошол жакка карайт экен. Намазды ичиде эле бир рекетти могу жакка карап окуса, экинчи рекетти бул жакка карап окуп кетет экен негизи. Улантып кете берет экен. Wa bana, яни улантып кете берет деген. Wa in shar'a bila taharrin. Эгер намазга азыргыдай ижтихад кылбай эле намазды баштаган болсо, намазды келди дагы кыбланы намазканага кирдиңиз. Бул жакта кыбланы аракет да кылбадыңыз. Келип эле Аллаху акбар деп намаз баштай бердиңиз. Кыбланы ойлонбопсуз да, сиз келип. Кыбланы ойлонбой эле келип сиз намазды баштапсыз. Bila taharrin. Fa'alima ba'da faraghihi, кин намаздан бүткөндөн кийин билип жатат аннаху асаба. Бирок туура окуп турат. Киргенде эле намазга кирип баштаганда эле сиз туура намаз бүткөндөн кийин сиз туура тапкандыгыңызды билдиңиз ал. Бирөө келип сизге кабар берди, туура таапсыз деден. Саххат дейт анда. Намазыңыз дұрыс болот экен. Экинчи маселе ва ин алима би исабатихи фиха фасадат. Жакшы караңыздар. Эгер намаздын ичинде сиз билип калдыңыз, азыр бул намаз бүткөндөн кийин сиз билдиңиз эле. Анда дұрыс болот экен туура тапкандыгыңызды. Сиз туура тапкандыгыңызды намаздын ичинде билип калдыңыз. Эми өз туура экенсиз. Ушул жакта кыбла экендигин сиз намаздын ичинде билдиңиз, бирок намаз окуп жатасыз. Намазыңыз бузулат экен. Түшүндүңүзбү? Намаз бүткөндөн кийин туура тапкандыгыңызды билсеңиз, намазыңыз дұрыс экен. Намаз бүтпөй туруп бир рекет окудуңуз, экинчи рекетке турганда чындап эле ушул жак экен. Кыбланы туура тапкандыгыңыз билинди. Келип бирөө жаныңызда кел намаз окуду, ошол жердеги жергиликтүү элдин билгендер ушул жакка окуду, билдиңиз, туура тааппын дедиңиз. Намазыңыз бузулат экен. Башкаттан окуйт экенсиз. Эмнеге андай болот? Себеби бизде даиф болгон, алсыз болгон нерсенин үстүгө кавый болгон, күчтүү болгон нерсени курган болосуз да. Сиз намаз баштаганда шектүү баштагансыз. Кыбла ушул жакпы деп ойлонбой эле баштагансыз. Ким бир рекет окугандан кийин сиздин ушул жакта экендиги сизде күчөйдү да. Кыбланы туура тааппын деген экинчи рекет күчтүү болуп калат, ал биринчи рекет көтөрө албай калат. Ошондуктан намаз бузулат экен. Кама лау лам я'лам исабатаху аслан дейт. Өз туура тапкандыгын билбеген адам сыяктуу эле дейт. Мисал келип эле ушул жак кыбла болсо, кыбла деп эле сиз ойлонбой эле намаз баштадыңыз. Кийин намаз бүткөндөн кийин да билгениңиз жок. Чындап эле ушул жактыгын да билгениңиз жок, намазыңыз бузулат анда да. Эгер тахарри кылбаган болсоңуз,
ойлонбогон болсоңуз, кыбланы табууда аракет кылбаган болсоңуз, келип ушул жака окудуңуз, ойлонбой эле. Намазыңыз бүттү, сиз туура тапканыңызда билгениңиз жок, бирөө сизге кабар да бербеди, ал намаз башкаттан окуйсуң. ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم. Eğer bir qoom, bir cemaat bir жерине кирди, караңгы түндө. Свет өчүп калган экен азыр. Азыр учур болсо свет өчкөн ушундай bir караңгы жер болуп калса, же болбосо ушундай bir караңгы жерде намаз окуп жатышкан болсо, алар имамынын кайсы тарапта экендигини билишпей жатат. Мечитке кирди, бирок үн чыгып жатат, кыраат келип жатат. Бирок имам мо жакта экен, же бул жака карап тура билбей жатабыз. Бирок ушул ар кимисе кийин өзүнүн ижтихадына, аракетине жараша имам мо жактан үн келип жатат. Имам ушул жакка карап тур, кыбла ушул жак экен деп бирөөсү мо жакка ыктыда кылды. Бирөөсү мо жакка карап ыктыда кылды. Бирөөсү бул жакка ыктыда кылды анда. Туджзиухум де жайыз экен. Себеби ар ким өзү ижтихад кылды, аракет кылды да бул жерде. Өзүнүн оюна жараша кыбланы табууга аракет кылды, ушул жакка карап негизи болот экен, жайыз болот экен ушунда. Бирок болгону бул жерде имамдан алдыңга өтүп кетпестик керек. Түшүнүктүү? Имамдан алдын өтүп кетсе, имам мол жакта окуп жаткан болсо, имамдын алды тарабына келип туруп алган болсо, намаз жайыз болбой калат. Кандай мо жакка караса дагы, бул жакка караса да имамдын артта турабы? Анда жайыз болот экен. Имамдын алды тарабына өтүп кеткен болсо, имамга же тескери алдыма мындай карап калган болсо, анда намаз дурус болбой калат. Бирок артында турган болсо болот иншалла. Wallahu a'lam bis-sawab.